Alo mundina namite ho josi limna kahini kinun chule tuni khu alha nisim som ni lasegi sang ni le som ni langa din jong thuso chum ho phon do na ni ki tawiti mer hello mi permin social media mangchan Churachandpur district a posting Manipur state police senior officer khadle ain sumi tegi na hin bolovin koi hi ma dona dingin authority hon heji chung changin khulchil na jong apan tawetin jani officer thulut khanin asezi police statement khat chun aseina heji thu hi mer hello mi permin online a social media mangchan Churachandpur police senior officer khadle ain sumi tegi na hin newa athu hum ke do hi ekiti hejito ke season case khara ke ji lurin migi ho chu koi a hiu head do da nungzu ya go na pi dingin khulchil na apan taw be ekiti police officer hon abol diwalom duty abol light over hitiagi na hum kinia mi kilungling lausa hi kemo loading a hitin police statement chen asei kiri notice gamsunga cheng ko hi jong le hit tabong thu ho hi online na than sa loading le koi matho son loading in police department team na le head sa na anezi social media ho ahilo lamta mangcha ahilo le hit tabong gi no hin bol aum le achungwa go na sangta ki chu sa ding a hi ekiti Achi sa October ni simsom ni langani chun New Delhi khopia kuki zo cha ten separate administration ngenan kipinna na sata abolo vinahi kipinna chu kuki student organization KSU Delhi and NCR in Jantar Mantar New Delhi agu nahin hichia chun National Capital Region a husa kuki community a kun mi tampi a kisu khomovin kuki zo te dinga kiwai hom tumbe center a hin phalding deisa nan kholhangjong asamovi Ipin namuna chun November lasunga Manipula Popular Government sim do dinga togun dem na anizovin izam tia Popular Government ahong ki sim do le tudi ki selmang na hidinga hitai ti asezovin tudi po do theina ding pen chu kuki zo te dinga separate administration ki sim do ding hi ahi atiuvi Kipin ki bolto kilhon chun kuki student organization Delhi and NCR in Prime Minister Narendra Modi he ngalong ding memorandum khajong alha do ovin Manipura kuna kuki zo te dinga separate administration kisim do ding le Popular Government umsa loading in nge na anezovi memorandum achun KSU Delhi and NCR in akin theipe na kuki zo te chunga thudi ilun sa ding separate administration sim do ding in nge na anezovin kumni wa galatul ahung sungin kuki zo ten institution ki su akinei tapun in lelo nero tampi akyumtan hasar gan theine noizin ka khusa wetin akisezi memorandum chun asei kinna achi sa main sim thum sangni le somle thum khuma ki pachun kuki zo te hi hasar gan thei noizin ka hungum tawin lungse na behelin kami ka sa tampi ai ki thapi tawin ka khoka vyang tampi mai lihon ahal tawin tu hin suna ding helovin mi sang som gup relief camp ho ka khosawin hin khu zani le somni wal abeitan gilkil dang cha thuin ka umovin lungling law na le hasan na tin tang ka thu tawin mi mai le in zum na za cha ka thu tawin simlai chapang tampi lekha sim ban jom thei talovin om tawi tin jong akisezi hechi ho hi administration ki su lo zile langnei si ni akibol zi hi monanei ho ma don thei digital evidence eyewitness hole thu seila sa ki bol tampi a umin ahin la tu ni gizin koimaja chunga gona ki chan sa hi lai je akiti Manipur tu nei vai home chule majority community hi kuki zo te to thakhat a chen hom ning anom povin gimbol na le noi sin a ki changjingin hijia separate administration ki thum hi deicha ji hilovin ki hin suna ding government chunga ta san na ki besa ding maban ka khang thu simu ven bit na ding a hi tin ke su Delhi and NCR memorandum achun akisun kini memorandum in angye pen point phap chu achi sa me sangni le somne thuma ke pad kuki zo te chunga khansil le dan kalna to ki bolzo se chunga independent chule transparent investigation umsa ding monani ho ki madwa achan diwa lom go na achan theina diwa special judiciary ahi lo le kosi judiciary sim do ding rule of law di ta zui puma mi pite chunga chamnelung munum sa ding hi kuki zo te dinga separate administration with legislative umsa ding Tuletua Tuni vai hom ho chunga tasan akinei ta lozia Union government in kuki zo te dinga separate administration ti chu Union territory with legislature ahin sim do ding
ami pibit na ding ai ma chang ke vai hop na ding sule za dang nam dang banga kuki zote khanto machal na ding zong hi akiti kuki zote political settlement ahum do kasia mail heite dan sim hole togun ho ki to sot lo ding hi tin memorandum achun akisun kidi central government in tule tua kuki zote in chen khosa dan ahead thema compensation ahin pi ding sum hole ke wana ding lampi gun pi ding idps hodinga team jin namun ki tup ta sim do ding ti ho hi keso delian ncr memorandum chun asai bena mabana ki dogi sat ki thi ho aum ki lo na dinga buffer zone ho patia ven bidding political framework ki nup tu na akini ka buffer zone ho dala loading chule chamle lungmun sa ding ti ho zong apangin hi achi seni kho misim ni nilha mithip langchun wangsirum ten khangdong kharin kangpopi district hopsung national highway to zuya lamlin panga lei ti chu bridge sem na dinga kilai tong mun khada tu se ta tuin amuna chu ahin khuzong anabei loi alam hlale mi pizo sin national highway and infrastructure development corporation limited ani chai dcl mit moji a hitin ango vinahi wangsina tu khangdong pa chu ip khwa cheng paugo mangkip gen hi akitin tilso na munsu ketin manbi military colonia ani chai dcl in lamlin pang alai tongwa barricade koilova adal ha jiwa hi tv apa chu nilha nidan gu vel chu ahin ama chu kangpo pilang zona gare nyawa thaya hi hechilam pi ponga kilai tong mun kha chu tu lai nhidcl in national highway to kelit benana to abol lai ta to kilhona analai tong masaru ahin la apong vela chun alam lho he thading in barricade ahilole signboard ahilole reflector kha jingjong akoi povin khothim pera ki mo mu thailo hi athilong chu kangpo pi police hon anal dovin akin theipena district hospital agalhut wango chun doctor hon athisa ahitai tin phone do na anei ovi hitabong thil su hi thiltha hi pun phat masalang jong chun hechi highway zui mama adia kethin manbile kalapar area vela to sitampi anasu sa ahitai tu masang jeb jong chun amy rider hola member khadin to si anatu sa ahitan amasa chu awang phajia kito khana nyaw kha anni kha hin ama se bo hilawa kethin man bile khorjang area ke ka jong lamlin tu sin hi tama hitan hi amo po kuna safety measure anu umlou je hi tu nai cha pathi ni jing ka kha jong chun hitobong kotong laiza analeng hlai na hi hitobong lamlin tu sin le thilso ja chum asu jing to ki seya ani chai dcl hinga head san le tim na akini jing wangin ki het mosa ten om jing na lai win nasa lowa om ji uvin deilo lamlin tu si thilso jong om jing na hi heji hin japin heji lamlin sim na mopu ani chai dcl amo sain lamlin pangami ki su kha theina ding mun hoa he theina sign ahilole reflector ahilole barricade hobe akoi nga ahitin alungkim lo na mi pin ase zuvi lamlin hi vut vaita mahin aphat cha lamlina tui ho acha mungai hin hechi jong chu abol ngap cha povetin local mi hon ase zuvi ani chai dcl in ato dinga lom ahilole abol dinga lom anabol le tunia khangdong khadin ahin khu achan lo dinga hitin ase zuvin hitabong thilso ho hi amo po ho min moji ahitin kithin man bia chiang mi pi ten ase zuvi hichi thua kisut chanin district hospital kangphopia kunin lungdam sa akila do hi laizin nhidcl le ip village authority ho akholai te o hi kiti mabana nhidcl in abol dinga lomjo si abol diu chule amhona to sunga thilsi asule amhon mo akipu diu hi tin asezuvi achuti lo le hitabong thilsu ho hi hungsu jingding a hi tin asei kiruvina hi Manipur Chief Minister Lui and Biren Singin Janya Infara Ningolcha Kobo Kiman Nakada Atu Seina Chun Manipur Sarkar in Manipur to Mizoram Gamgia Security Koibe Hantin Amade Sada Anaseinahi Biren in Ahulim Penachun Mizoram Sarkar Happy Nazalowa Husom Laka Agisimeti Tulud Aumin Iamtia Mizoram Sarkar in Hiji Hohochu Ahin Su Mangle Manipula illegal immigrant hunglut bethe hiati Manipur to Mizoram ki gamgi adia lamka le Mizoram gamgi phate chawe chilna anei dingin asein security suhat bengai hiati birenin asei bena chun
Myanmar gamsung buizin achi sa sangni le somni khat kumapat Myanmar akun hungzam do mi atamin Mizoram sarkar gamsung wapana mi ahin no do ahile hichimi ho chu Manipur hunglu the ahiu vetin asai nahi kithupi na le pan pi ngai cha ho chu kithupi na pi apha chom khana dinga gi na to na pi the hi hinla am ho chu koi hiwam ti hechin ngai hi ati sarkarin garjam ho ain che uwa kile sa dinga kithupi na le lampi ki simpi no ma hi hinla gamsung lo an order ja hi theinai lo hi phai cham to thing hangam ho gamgia mi phem ho ainu wa akinung le tawin chwasan pu le more apara hungzam ho dinga wang aha sana lai tin jong ana sei nahi Mizoram sunga district chum suma dandi lowa kisim khusom lakhan ho sumang dingin Mizo Student Union in Mizoram sarkar ko mangne na annei winahi MSU President B Lalkhongai Jwalain misim nya thusu mi ho ko ma anasei na chun Mizoram sunga district chum ho dan to ke to lowa hungrut mi hon sarkal phal na beya khusom lakhat asimu be ati right to information ki bolna thugi mudung zuin Lunglei district a sarkar head below kisim khose giaomin mamit champai khozorle sirchip district hoa khukhat chi umahi dan akhedo 18 MSU president pan anasei nahi hitia khukisim ho dinga Mizoram sarkarin mei tui thimjin langle adang dang phachum thei ho abol pi uchu MZ juin akidei sa puati dan to ki tolowa Mizoram hunglun hon sarkar head pinom lowa hu asim ho sarkarin tukum sunga asu mang diwahi tin nge na abol nahi khuta ki sim som lakhat sunga cheng ho jong tukum sunga aki chun do diwin nge na anein yam tia khu ki sim ho chu aki su mang lowa hi le MSU in togun khota ki bol dinga hi ati Aji sa October ni sim som ni le li ni huwa UK ne Keno president PPS ho kipchunga ngi na ahilo le hetsa na ahin nei to ke manin Keno in donbut na ahin neun chuji Keno donbut na thusu hung ki bolin asaina chun hitabonga lamkai khachunga thusu ki bol chu ki musin le ki zalo na ahin Keno in aki gyal dau theipun hichi president office ki noisi nahi kiloi khom na musin na ahin chule hitabong ki zalo na kamcheng ho akun ki kangsia anung bol ki lo diwin hetsa na aniun yam tia hetsa na salova ahin jom kirule ata to adon but na anei diwa hidan tu su chun asai nahi organization in ki pum khan na le discipline patha chan ai ki sipin hinla ki bulpu na tichu foundational principle treaten ki bol howang compromise ki bol loading a hitin garngam ku kya kun don but na tu su chun asai nahi Jani October ni sim somni le kup sangni le somni langa Zinka lamchun Arunachal Pradesh Police sule Assam Rifle in joint operation abol nawachun namsai muna United Liberation Front of Assam Independent galgu bol khale galman chaphe amando venahi akemando pahi Assam gam Tinsukia district sunga Barekuri khwa kun Anupam Dohotia allies Thausen azomahi ama pahi achisa October ni sim som la sigi sangni le som nilngani khwa Assam gam Tinsukia muna army camp bulu hola pan la khara hitin officer hon photchene jong anei tawi ama pa kunsun security force on anoiza ki pi garment cha hojongi anamando vi MQ rifle khat mei changsang zakhala somala khat bottle grenade khat rifle grenade khat hi tu hin namsai police hon hichi alpha ai kiloi khom na hin gamsunga malama to gon ipi ane wemti hedona dingin thudo na ane we kiti hichi pa ki ma do hi Assam le Arunachal gamgila galgu bol ho chalo na su thipna dinga to gon ki ni ho lol hin khada hi tin officer hona sewi Aji sa October ni sim som nearly sangni le som nilngani khochun Jammu and Kashmir Kathua district sunga police officer ho min muchangin mi ngain Christian ho hilpa anabulu win anavovi hejithilu so mwa ato ding abol ding alom bolova mo vetho police officer mi gi Jammu and Kashmir police in suspend abol tai Christian ho hil mi som nga to na ven ahilo le bachu mi nga ho chen anlam tinova ate sirwahi chule asunga to mi phab jong anavovi nahi Kathua Senior Superintendent of Police SSP Mohita Sharma asaina Christian ho hilo chu hichigam ke ja khutur mi phamin Kaunale timna aneji uwa hungwa hiati
Christian missionary ho hin hijigam ke a chang mi te ho Christian sa khwa la lu ding ago ve ti thulam leng aza ji over kibulu na hi uma hi kiti hichimi bulwa pong mi nga hola mi khan hi head do a hi inchile akimantai ama pa chu Ravindra Singh thela ahin ama le aloi ho hi thilsi bolja achungova FIR tampi ki bol khumsa ahitai tin SSP Sharma chon asajene hi adang ho jong ma do na dingin aki hol jing oveti sangni le som lakha census dungzuya Jammu and Kashmir kama Christian cheng hi 0.6% bo ahin hinla phachi dungzuya Christian sa khozob mi ki bezing hi achi sa September thasung chun Jammu a Samba district sunga Christian missionary hon hunami mi pi ho Christian sa kho ala ludo vetin Hindu right wing activist hon ki phinna anabolo venahi hidabang na ton ni ho chunga action khota akila anadingin administration ho hinga somna ani venahi achi sa kum sangni le somni gi jongchun Jammu Pons district sunga nausira wang khwa Christian sa kho job in sung a hilo le in ko zo si chu dalbol a hilo le social boycott in anomovin au inu zong main an hal ha piu venahi am ho ven na dingin husunga chun government in police post khat anakoi loi na hi Jammu and Kashmir kama mi pi ho Christian evangelist hole missionary hon hunamin Christian sa khwa apuilu vetia ngona kine hi tutha ahipui achi sa kum sangni le somna ni chun Jammu and Kashmir kama Muslim sa khulam kailubo Grand Mufti Basil Uddin chun Christian thimpu mi thumle missionary school principal apang thimpu khajong gamsung adal hana dewin Muslim te dan dungzuya thupi ti chu fatwa anapi na hi amho hin Muslim mi te ho Christian sa kho ala lu dewin azolu vetia ngona anei wa hi chule achi sa kum sangni le gup jong chun Baramulla district sunga engineer khat Islam sa khwa ku Christian zom hola mi he theita basir atma tan tre chu me he lo hon anakap li uvina hi tu ni khwa dinga thuso la khom sum pondo na e nei teu hi chan chu hitan ti